Ntabwo mutuzi turabashitsi muri urusengero. You don't know us, we are visitors in this service, in this church. Nimubyibazeho cyane bibaho ko hari igihe umuntu nyine ashobora kugera ahantu ukumva ishimura rifite kandi waritambutsa kuko ni mu nzu y'Imana. Don't think about it so much as it is a church of God. We are welcome anywhere. Kugira ngo hari undi muntu wicaye yagombaga kwibwiriza wenyine. There is another person sitting. Please step in front. Yeah, ni umuntu azi impamvu tuje gushima. It is a person who knows why we are giving thanks to God. Kugira ngo umuntu atinyuke kuza gushima mu rusengero rutarugwe nuko haba hari ikintu kirenze muzi impamvu nyine z'amasengero. Ntago ndi kumwe n'umuneve wanjye hano reka yigire hino niwe utumye tuza gushima. It is with my nephew who we are thanking God for him. Kandi shima Imana ko za emotion zagabanutse ubundi yo namurebaga gusamarira yahitagaza nkarira Mumva ndi kumwe na Lazarus kugendana na Lazarus nyine umve biragoye kugendana na Lazarus. Before I would see him as if I'm with Lazarus, but now the emotions are over. Imana ishimwe ko yabidutujije kuko twabanje gutinda tuvuga wenda amasengero yacu azaba yabonetse kuko bo bazi urugendo twagenze bazi uburemere bw'ikibazo twahuye naco. We want to give thanks in our church, but it was not possible, but we are glad to be here. Okay. Turashima Imana rero, Imana izura ibaho. The God who brings back people from the dead exists. Urugendo ngiye kundaza kumuha mikro nyuma n'umuneve wanjye ariko n'umuhungu wanjye cyane. He is my nephew, but he is my son also. Yasohotse mu nzu yanjye umunsi w'ubukwe. He came out of my house when he was going to have a wedding. Ikindi turakorana cyane n'umuntu narabashije gushanga ubushobozi bunini numva ari umuntu très important mu buzima bwanjye. I have invested so much in him. He is an important person in my life. Ariko bwarakeye. But there was a day. Mbona surprise. And there was a surprise. Mbi cyane. Nukuri ari ikintu umuntu ahura nacyo mu buzima ukavuga ngo iki kintu muye nacyo ni kubera iki ukabyibaza ariko iyo wibajije byinshi watinda kwibaza bigatuma udafokasinga kugusenga. Navuze reka ndeke kwibaza ndebe ikibazo duhuye nacyo tushake n'umuti wacyo. There is something that you meet in life and you don't have words to describe and you just stop to question God because if you did you wouldn't have an answer. Okay, ubwo reka mvuge gusa nko mu bice bitatu umuneve wanjye yagwaye yari ku kazi ahantu gucya mu ntara. He was at the hospital up country. No, yari ku kazi. He was at the office up country. Yari mu ntara arambwira ngo ndumva ni ngombwa kubisobanura bino bintu ntago ni ngombwa. Ya ndumva ari kundusha ariko sibibegereye. Ndavuga ari ku kazi rero araduha ntiyamamagaye yaratashe wenyine n'umugabo n'umupapa arubatse yaramaze imyaka 2 ngira ngo agize ubukwe bari bafite umwana batwite n'undi nawe yaravutse turabishima Imana. He's a family man. They had 2 kids. Araza rero aja kwa muganga Kaciro arababwira ati ndababara mu gituza ngiye babimbwiye ndamubwira nanjye kubera muzambona nkunda kwambara maske dufite kuntu harimo kanka allergie ndamubwira wasanga nawe ugiye kubatake nka kuko umwaka ushize naragwaye cyane nanjye bimbera ikibazo nza kugira Imana irankizaho irorusha. He said he had chest pain and he went Kakiro in the hospital, but I was thinking it allergies because I also have them. Yeah. Then biza kurangira bitabaye allergy aragenda Kaciro ubwo ndagenda ntago nababwira inkuru yose ni ndende. Aba transfert Kanombe agezeyo bafata ibizame ataraje gufata ibizame yari amaze kuremba desha. He went into another hospital getting other exams, but before finishing the exams he had already been very sick. Aza kuza rero ampamagara mu ijoro avuga ati ndumva bimeze na yari afite pain mwabantu mwe nabonye uburibwe kwisi ndavuga mbonye umuntu uribwa ukibaza agenda bamutera imiti nambwiye ko ari nijoro ja Polifame niho muri prive baragufasha ariko nta kintu dukeka twumva ari ibintu byoroshe. Then Polifame yarangiye babonye ko badashoboye bamuteraga penikira bagasa n'abamena mu amazi mu mubiri nta releasing pain yashoboraga kuboneka even 1 minute. He had a huge pain that he changed the hospital, but again he was having a tremendous pain, but they would give him a painkiller and it would do nothing. Then bije ku birangiye baratubwira ati mugende muje gukoresha kwanza scan
dukoze rero scan jewe nahise mbona ikibazo gihari, nafashe report ndayisoma ndayitondera cyane bitankeki ikibazo kibayemo. Ariko kugeza ubwo nari ngisinziriye ubitumera nkaho bagukubise sinzi nk'ubu bukubiswe nayo, nta bitekerezo byinshi twabashije kugira. Ariko nahise mbona ndavuga reka twiyoriente rero muri leta turebe ko ariyo yadufasha. After the scan exam, that's where we could get to see the issue. But then we changed the hospital to a public hospital so that we could see if they could help us. Ubwo yagiye Kibagabaga just kugira ngo tugende tubona ama transfer, tuja Kibagabaga CHK. Nza kugira amahirwe CHK baduha igitanda, kuko iyo baduha igitanda twari kudelayinga kuri icyo kibazo tutazi ko dufite ikibazo kiri huge kinini kikabije. When we got also in CHK and they gave us a room, so then we stayed there. Yeah. Ntago twabaye mu bitaro. Baratubwira ati nimutahe mukomeze munywe imiti, babuze igitanda ariko yararembye already, yarafite ikibazo cy'uburibwe, donc yatangiye aribwa. Turamutahana muri iyo periode, niho Imana sinzi ukuntu yankanguye, tavuga uyu mwana agiye kudupfiraho gucya. Deja bagiye gupima basanga ikibyimba Munda cyabaye kinini cyane. Tuza rero kubona ko bikomeye, dufata decision yo guhita tuja India ibyihutirwa. After then he couldn't stay in the hospital, but they gave us medicine, and later on we saw that he had a big tumor in the stomach. But then we took a decision to go to India. Tugeze urugendo rero rwa India bwo byari bimaze gukomera cyane. The Indian journey was very difficult. Donc yagize cancer iyo bita aggressive cancer. He got aggressive cancer. Itamara iminsi mu muntu niyo bita lymphoma aggressive. The cancer is lymphoma aggressive and it cannot stay in someone's body for days. Kubera ko nyine iri aggressive. Mu byumweru ntago yagwaye ikintu. Ibyumweru bibiri cya gatatu twari tugiye India ariko yari ndembe byarangiye. He was only sick for 2 weeks, but we went to India in the 3rd week, but he was very, very fragile. Kuko yari yafashe Munda already yamaze gukora metastase, yari mu gatuza, yari kwijosi. Ni cancer igaragarira mu byo bita lymphnode ni buriya buntu gubu niba babyita le ganglion, niho igaragarira, yataka white cell blood, ikaza kugaragarira mu tuntu ubona nyine yari afite utuntu hano kwijosi tubyimbye. Ubwo ariko yari yagiye Munda cyane, icyo yashakaga gukora Munda kwari gufata inyama zo Munda zose mu bintu bitarenze ibyumweru 3, yagombaga kuba inyama zose yazihinduye ikintu kimwe. It is a cancer that attacks white cells. So in that 3rd week, it had been evident to the neck and all over, because everywhere where there is ganglion, the cancer takes that. Ubwo rero mfata decision navuga ngo yararembye, abantu barambwira ugiye, ariko si benshi, sinabajije inama abantu benshi kuko ntiyagwaye igihe ngo abantu babimenye. Nta mwanya wo kubaza wari ugihari, ko ari gufata decision. Navuga ndagiye namfiraho mu nzira, at least ndabwira Imana ngo nabigerageje. Some people was asking me, why are you going? Because he was very sick. They could see that he was very sick. But then I said, let me take the decision and go, and God will take care of the rest. Okay, turagenda tugeze twafashe Egyptian, tugeze Cairo araremba completely. Once we got into Egypt, Cairo, he was very, very sick. Kandi sindi bubwira indege ko ni alerta abantu b'indege barahita babigira birebire, maybe ba canceling n'urugendo rwacu. And I could not tell the people of the plane, because they could even unschedule our travel. Ikalme wowe nyine warembye ndabibona. Ubwo nta kintu yashoboraga gushira mu nda, yakozaga akantu kangana ugwara mu nda, indikabyimba kagira ngo ni giprizo bakubise mu kanwa kiwe, indikabyimba then akagira pain. Nimbabwira ngo pain, nabonye umuntu aribwa, ndavuga ngo Mana ibi bintu bibaho ko umuntu yaba akiri muzima akababara gutya. He had a huge pain that he could not eat anything. Okay, ubwo rero turagenda tugeze Cairo, tugira Imana mu ndege. Icyo nibuka yafashe je naramuhunze, nabonaga ntakiri kubisporta, nicara twagize Imana ntitwari benshi, nicara ku ruhindi kote gutya nkajya ndunguruka ngo ndebe ko agifite umwuka. Yafashe igikoti agikubita ku maso ye arunama, bakaza abakozi b'indege ati unamuka wicare neza, nyine babize ama protocole yabo, ariko arananirwa kuko ntiyashoboka kunamuka, yarasigaye ameze gutya yunamye. Turagenda tugera India tuhagera bikomeye, ariko ndashima abakozi ba India. Nimba ari bitaro nabonye byanjimishije, njya nsenga ngavuga ngo Mana ugifasha kiriya gihugu kibeho.
I think the people in that country of India, because they were the ones who helped us and the workers were very hospitable. Yeah, badukize neza, They helped batwakira. Ntabwo bigeze bareka tunyura mu nzira z'aba international, bahise basa naho batwinjiza direct kuko yari afite uburibwe, icyokere cyashoboraga kumanuka, donc uburibwe ntabwo yari akibasha gutaka, wabonaga gusa amazi ameneka mu mubiri we. He was Okay, nuko turagira amahirwe rero baratwakira, batwakiriye urumva twari tutaramenya ikibazo afite nyine neza, ariko nge nanagiki cyaragaragaraga ko sign zose zigaragaza lymphoma zose yari azifite. Narasomaga akambwira ati uno munsi ko nabyutse nafuruse, uzasanga umuntu wa lymphoma agira ibyo inch akishima akagira gute. Ejo nkumva mbwiye ikindi buri sign yose nari narasomye kuri lymphoma yari ayifite. Every sign of lymphoma cancer he had it, because he would wake up itching, he would wake up sweating so much. Every sign I had read, he had it. Okay, nuko rero birangira twinjiye mu bitaro. Umunsi navuga wambereye mu bukomeye, twamaze icumweru mu bitaro nyine bari gushaka ingwara, ariko already hari ibizamine cyitwa petit scan bari barangije gukora. Cyarangaragarije nyine aho cancer yafashe, ariko ngenda nareba nkavuga ni Imana, ndashima Imana, at least ndabona za liver, ndabona za rein, ama organ ari principal yari akiri mazima, no kuvuga ngo yari yakoze ikibyimba mu mara hagati gifite more than 10 cm. He had a tumor which was more than 10 cm. Then iri na hano mu gatuza, iri na barambwira ati umuganga rero kunshira arambwira ati ngwino rero nguhereze resultat. Ndamubwira ariko mu ijoro bucya bari buduhe resultat, nabonaga mugenzi wanjye nta makuru afite, ndamutegura biza kugera rero aho twagize amahirwe, muganga tubwiye resultat. My dear, umunsi njya nibuka tibagirwa, uba mu mutwe ufite ukuntu ujya ukorogoshora umutwe wanjye nkabyumva. The day I remember, once the doctor was giving us results, batubwiye ibizamine rero bahita batubwira ati ni cancer already iri kuri stage 4. They told us that the cancer was on stage 4. Yari bikomeye. Ndi njyenyine mu Buhinde. I was alone. Nibaza ngo epfo n'ejo biragenda gute. I didn't know how it was going to go. Already nari ndi kumwe, nari nakwaje n'abantu babiri nibwo yendo turi kumwe, ariko nari mfite n'undi brother, cousin brother wanjye direct, nawe agwaye, umwe agwariye muri iki cyumba, undi muri iki. Byari ibintu nagize ibihe bibi, ariko Yesu ajya bihindura, ndamushima. I had also 2 people who were sick, but I had so much bad moments, but God changes them. Ngira ngo abaririmbyi bari bazi ko ari twe bari kuririmbira. The worshipers knew that they were singing for us. Ubuhamya bugenda. We are the testimony. Duhagararanye hano. This person we are together. Abaganga barambwiye ati twagize amahirwe ntibamwirukana, ubundi iyo stage 4 bakunda guhita bakubwira ngo taha vuba. Usually when it's stage 4, the doctors tell you to go home. Ariko Imana ibakorera mwiravuga ngo tugiye, we are going to try. But for them they say they are going to try. Trying. And once they tried, batubwira ko bari bo bari expecting ko kira kibyimba kiri buze guturikira mu nda. They were thinking that the tumor is going to burst. Kandi barambwira ngo ni exploding nyine mu nda, witegure ko ni surgery, kandi surgery idashobora kuresisa. And when they told us once it explodes, it is a surgery, but it is very unsuccessful. Birangira rero Imana ibiturinze. And God protected us from that. From chemotherapy ya mbere. We went into the first chemotherapy. Yahise atanga result nziza. And he gave the good results. Ndashima Imana. I want to thank God. Cyarakoze kuko bari bambwiye fe secondaire ziteye ubwoba. They had given us secondary issues. Yarambwiye mpagaze amaguru aba paralyze. Once they told me all those things, my legs were paralyzed. Kwako umuntu nari ngiye gutakaza kuri njyewe. Because the person I was going to lose, numvaga ari ubuzima bwanjye ndi gutakaza. it was like my life. Even if yaragwaye gutyo, even if he was sick, nago batinyaga kumuhamagara ngo dufashe gutya tworiente, niwe yarazi ibyo dukora byose. Even if he was sick like that at work, they could call him. Yesu gira neza. But the God who is merciful. Jobundi naramubwiye ngo ja muri Reven. Numva ndatanga, mba surprised. Yesterday I told him to go to run the revenue. I couldn't comprehend how I'm telling him to go somewhere. Just also think about that close person to you. You will understand the same thing that I was facing. This serious sickness, everything in your life is stopping. I took a decision
decision to take him as his aunt. ndi ngewe ndishobora gusupport icyo kibazo kuko namvaga nibazajya bambwira amakuru ntazayashobora. Because I was the only one who could support that information. Narapfuye kugwanje ruhande. Because me too, I had died. So Imana rero yarakoze. God did amazing work. Ari umunsi naje hano ari kuwa gatatu. I came here once, it was Wednesday. Foto avuye kureba doctor. He sent me a picture after meeting the doctor. Completely resolution of cancer. Once they told him that he had successfully defeated cancer. Numvaga nshaka gusimbuka nko mu ntebe hariya. I could have jumped from my chair. Anje n'umuhamya twarasohotse hano hanze, anje n'inshuti yanjye cyane. Anje is my friend. Aba bantu bari hano ndabashima n'abavandimwe. I think everyone who is standing here. Mu cousin ntago yajyamaga na rimwe atamenya amakuru yacu. My cousin was always asking us our news. Narakoze bavandimwe n'abandi bavandimwe bose tutari kumwe. I thank you and also our other siblings that we are together. Dusengeramo abapasiteri bacu barakoze. Our pastors, our churches. Personally umugabo wanjye wandetse nkaherekeza my nephew ndamushima. My husband personally who allowed me to go with him in India. Ndashima Imana ikiza rero. I thank the God who heals. Ndashima ko turi ubuhamya bugenda. I thank God we are the walking testimony. Yarakize aba negative completely. He has completely defeated cancer. Reka nawe muheza avuga ijambo rimwe ko twabatindiye. Imana ibaho umugisha kuduha umwanya bishop. Nukuri Imana ibaho umugisha. Ntago mutuzi maybe mwari kutwangira ariko mko mwabyemeye kugira ngo duheze aba bantu ubuhamya mwumve ko Imana mujya muyizera ariko munihutire kuvuza ni byiza. Birafasha. So for everyone here, we want to take Bishop who gave us time, and also I want you guys to know to believe in God is good, but also please also go to the doctors. Hallelujah. Amen. Ntabwo ndi mubatindire babivuze muri make. I won't take long. They've spoken about everything. Iyo ni incamake ariko kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu. That is a summary, but in March till May. Yari amezi y'umwijima. It was a month of darkness. Mabi pe. Very bad. Ariko ndashima Imana. But I thank God. Duhagaze kuri uno munsi turi bazima. As we are standing here alive today. Cyongeyeho ndashima umuryango wa Papa Like ari nawe n'umuryango wiwe. I want to thank the family of Papa Linke, which is her family as well. Ari ibintu Imana ikora igakoresha abantu. There are things God uses people to do. Bagahagarara mu kibazo cyawe nk'Imana. They stand with you in the issue as if they were God. Mwumve yuko twabanye nawe ariko Imana ntabwo yigeze ituma nk'ubwenge. I've lived with her, but I did not lose my conscience. Nkongera ngashima Imana iyo umuryango wo kwa databukwe. I want to thank also my father-in-law's family. N'umuryango mvukamo wumva uko byari bikomeye bose. Even my family was very barakoze baritanze baraye amajoro menshi bansengera. They stood by me. Gashima Imana hano ari mubyara wa papa. Here is the cousin of my father. Umunsi ngenda yaje kunsezera. When I went, he bid me farewell. Kugeza nkiriyo twabaga turi kumwe. Even when I was there, we were together. Nukuri ndagushimiye. I want to thank you. Ndashimira n'urusengero. I want to also thank the church sengeramo that I pray into. Njye simfite icyo nabwira abantu. I don't have what to say to people. Ngize ngo mvuge bwakwira. Because I cannot find words. Ariko kubera umwanya. But because of time. Kandi sinareka gushimira urusengero rwaduhaye umwanya nk'uyu nguyu. But I can't go without thanking this church which gave us time. Turabashimiye. We thank you. Murakoze Imana ibahe umugisha. Thank you, may God bless you. Komere Imana amashyi. Let's clap our hands for God. Yes, arakora. God works. Nimba utarasubizwa ntucike intege. Even though you are not answered yet, do not be weary. God is still working. Imana ikiza kanseri. God heals cancer.
ni Imana ikiza n'indi ndwara yose waba urwaye itari kanseri. And any other sickness that you have which is not cancer. Kandi ni Imana yatanze ubwenge ibuha abaganga. And he is a God who gave intelligence to doctors. Ishobora kukubera igisubizo yo yonyene cyangwa ikakubera igisubizo inyujije mu baganga. He can be an answer straight to you or even through doctors. Reka dukomere Imana amashyi kuko Let's clap our hands for God. idukunda kandi turemera Zaburi zacu. We are singing our psalms. Urwaza umuntu kansa iri muri phase cyangwa stage 4. Murabyumva ko atari ikibazo cyoroshye. It's not easy taking care of a person with a stage 4 cancer. Ariko Imana yacu igikora. But our God works. Kongere tuyikomera amashyi menshi. Tugengo Zaburi ndirimba. Gwira. Itamuruye umwijima urahunga inkingi y'umucyo ihagarara yaritamuruye iyo urahunga yaritamuruye uzabura amajwi tuvuge ngo yaritamuruye urahunga samu twihutire papa twihutire ingingi Nasusuruka shira nimeho Maze